Chung in Chungs television janaba mugaita Thunderway say Jagabu Zang Suruk got naitong Daily newspaper the People's Chronicles tong kabisu micham me koin campaign dalone Kokomi tong coordinator Somerendro Thokchom ri Manipur ko patbam mai ri hai koki maita kapang kandi tong pangan le kazauna kani government of India le kariuna proxy war sutong de tuna sakante Dalanai Chief Minister N. Biren Singh Rui Myanmar may kasing China Saruk India border kangut na gutpuitang Myanmar thang deported sutat kante to na sakane. Kangpokpi district tuang SP ta Kangpokpi tuang mob goirui tiga biulo puitang asai kotu khatni kokizo organization in Manipur rui paramilitary force kagoita koki dominated district kore lagano to na khong 48 hours tuang nganmei gantilaw kante. Miss Tourism World 2025 kang India tong representative su kang Meghalaya may Irene Carr ta select su kante. January 28 Jharkhand kau ta kani may luan tamnu na paday tang may national game kau ni may kang MSF Desam KSA SUK kani AIMS rui may tuang tat ni may luan kang magway na rui katuk may tipatlong makang kalawo tu na titay kanay. Tingku nay zang thum nung tay lu jengam liu gang may pui HSC tuang chairman Dingang Lung Dipu gang may kapui hay makantay katuang ngkak may taybay may tuang taan hay kadip zang Baptist Church ko tat kay lokantay. Magoy na sports samlam ni thay samlo ko MNCA Super Plate Final ko RCA rui WYC ta 6 wickets ko ngam lokantay. 9 MNCA Plate Tournament ko IBSA rui Shadow ta 3 wicket ko ngamlo na semi-final good kante. Triathlon Association of Manipur rui luan tamlu na tasat tang may national game Uttarakhand ko tat kay ni may kang athlete saruk kapakante tuna sam ko dilaw kanay. Asay zam kamay sunating na ilam ni taysam loko asay zam chang may 25 degrees Celsius to 8 degrees Celsius kalaan ko timpong intan puni puon runi may rina 4 km per hour. Asay kang sunato kabi sumisam karoy ngalaw te zano ba magoy ta tongkute.